welcome back to my YouTube channel. If you never subscribe, then you go subscribe so that you go to hear many ogbonge news where they come out for here. Thank you so much for coming around again, and God bless you. My darling people, my correct people. This video today now about one woman wey say he can warn Mommy Iyore. My ogbonge people, me I no understand. This one I be young, they sleep trouble. He go wake up. So this woman say because say Mommy Iyore talk to Roland Ehoy where they drive for palace. Because of that one, he say why Mommy Iyore go talk. He say why Mommy Iyore come they bring wetin don fair pass come out. I living my sister, because Mommy Iyore get right to talk for that matter because of wetin that man do for palace. That man there among of the people wey carry juju, they begin they swear. So Mommy Iyore get right to say he want talk put. Why it be say if this woman just talk for wetin dey happen for social media, una go say make he bring his head, mo una knack am. Make he bring his head, mo una beat am. Me I no understand. But she get right to talk for wetin happen. My people, I go put the video, mo una listen to wetin the woman talk. Because the woman say wetin go make her talk for the matter. Why she go dey talk like that? This, that. I was like, does it mean say she not gonna get right again for social media? Mo una listen, sha. Then una go still leave una comments. Mo na help me share the video. Thank you. Ijore, even if do gwegbo. Because I go gwegbo whether they heme he. Ewe dan no he sa oku. So even you do gwegbo Ijore. Ma. Iga hon uga gwe Roland Eho egun. Ugwe eri o we gani. Eri anado ya bizobo. Something like that. Iya bizobo. Eri ya o we gani. Iya na banu inokpa wa. Iya na were inokpa wa. Roland Eho sway. Despite we be Roland Eho sway u we gwe. Ige ma. Roland Eho sway gege wari ba kona wa vun. Ona banu iya ni abanu wa ona bania wa be gwe. Mu doni gbe na la jan o. Nu de boni amu gbe wo tedo. Abe mani wa are group ni eru yari yan la dian maybe ni na do yan na I me won pa na we mi abemiku. Nobody na we mi abemiku no we yi kwa free gbe ni we mi abemiku. Mi abemiku nu we u dai do. Nu we u dai gwa. Lo nu ja fi nu ge gwa we ma la dian. U ma gwa le be nu aya so e ma ni gi mudia. Do ya ri awe ki do ya mo bogbu we eni we gi do ala dian do ajo jana. Eru ya we utote de gabi eruwe ube mi go wana ge obe me problem ge be gwa ge izobo eruwe yari izobo la je eruwe do ya ge papapa ono na be sunu ne uwe gogojo emi dan we uni ni agwe goji ni na do mi egwe ya mo bogbu we ba uwe o je tu edu ala do da claim right o de ti azugbe popo we ge ni uwe ho ge ti azugbe popo je mi ni ati ebonu we ba ya oni otani laja do no way because I will know ebo no wetin azu epopo wu ge ladian do anyone no really no maybe not really am 40 we gwe u ladian we na ga ro be ge ni u ladian u do agwe u do agie do atota ge do file even do agian emi nu gwe u be nu gwe me ga wo to e no that's why even e ko be wu Roland e ko be wu to ma o ema o ma come no riri abe no riri aboto ni no riri abe ni ka o ne almost so me reward oge almost so because Roland Eho have been in that palace for many years o ma we mi abe mi ku o se neri mana ona be ri ela ja be ri ona honno so we me wa be me surprise bo ma be ri oni no ki pe ne wu gbe gbo no gi ebe ni mi ya ji odo misbehave very oni bete o po we emi do ma ri kan we jore ne gbe ma ho emi do ma kan we emi no wi concern do ni ne o ma ri kan we o ho ni akoma fu abe be gwa o ni emi ke mi no ri sunu we ba ni o ma ri kan we ma ho oni gbe ni do ta ma o emi do ni ma ri kan we until we because akpe ma ku we akpolo tonu we akpolo tedo nu we wa polo we po abo tedo ni be tu we ya de gbe we no keke na una na me ya de gbe si wo bo de gbe la tedo ni
anything no concern do ma he can we ave gullible followers we when ya galele we here ihe ni we ga bo ni ya bu bi ari kere be ni ya bo ya bi akuri ye kere be kwa ri ya bukun no ri oga ya bukun no ga ri oga yuwe posi ri oga yuwe posi no ga mo ga lagwa you understand because emi na ku ne bebo na pe ma ku ne bo na mo aburo ne bebo ai mem de gbe mi orun pa no de gbe ya gwewo se no gi pe 12 nu ogugwa na be this time around na do lugan gbe ebode egene bu aya ere o obiomo ya mu ebode egene bu aya re obiomo ya mu that time igbe ni laja we ni do gwegbon iyore ni gbe ma ho because gbe ma ze de ho we they take be off wari ya ohi me do re ni cause me do ma kan we were ya da nyamiri ni wa were ya da side nyamiri ni ma ho en we do ari ko do ari ho de no ma mi na gube mi na o umi ni mi si da do they no concern we can concern me do ah e ma ju mu na o ga be we o mi nu eyan odun egwa eyan ya fe na mo ebola dia na ti ah ini abanu abegwa yan be mi no be wu to siye ani abanu amo yan ja wa mo wo begwa to siye awe no se ba ni de gwa la agwo emini ta ama so yan na lo bi e lodo to vie ma la ba gbe lo bi e lodo to we mi ya fefefe o mo do approve right we e voice yan pe voice message yen yan pe yan ye voice e yan ni ma te gbe radio o ma we to ma siye ya ave boba eya ja ave boba ne ko na nu ka na ko na be rusu wa no be do be mu dia na me do na do me gwa iya be do we si obo be si oni obo be do we like gwa that time abugo mami una emi no magba o ma no gba yata imaka abo listen to that your this thing because o wa mu me asoni egbe gwa me gba soni mi ala dia ni do gwa egwon ni do erere we ni no ze ja ki eri fu ani ni de gbe 30 na ehun si Maho. So on your work on only what I get I'm going to somewhere now. So ni ho be ojan we social media time. Where egbe wa wo me oge e na no iwa re mo ge iwa e do paro na mo jore mo o yan we give away. Me te we talking away give away. Maybe all labor or me things not there you turn away ya we give away. Never. That was what I was thinking of. Ima ege wa na gbon ya we give away. Here salo ba mi na mi o. Ami mi na mi e. E wa na gbon wa ya we give away. O wa dojo o wa na gbon o ya we give away. Here salo ba eru wa ge ku a. An salt and water ministry. Hey. Akaya o edeni megi ga ya we ne give away na we o na gba ya we give away na iya wa be college eri ere ne mi o eri ere London o eri ere kafaka doso eri ere nu po no o iyan gwa London o omo wa ta wi ya we give away o gbe ni he dori enu gwa no he be do give away o gbe no be dori la dian edeni emega isunu nunu we gbe so han kaya te bo wa hia we na ya we give away o ku oni no gbe do boja yin mi ya ona ya mi ra bi je oje to ta fo ye nyan ama iwe na do ya we give away with social media o da me nu wa gbe wa ma de ke no hia wa ya mu dare yi kokori we na we the pain person that they put for near fire wa ma we the pain una make una put am for near fire o ma we yan wa we give away wa te bonu wa we yan we give away me we ba no to dele mi so you to no ya we give away me go wa ni wa ida agunwa wa wi asebe di oni wona iwa la de do ati give away wona do ati call you give away I give wa at give away ni oni yan ti gizbot be no way oni gizbot give away emi no ma e dai se emi no give that give away gizbot ni emi ni amari ni di wo wa useless something ni ama you might dey useful ni wo wa yen give away e o wa him e o wa do ye bu wa him social media na give wa yore na give kick bi no be call yo koko no be call yo you are useless to your home or say no yore na give wa apps ona silu wa la de wana silu gbu wa ino silu wa wana silu gbu wa la de
ona give what at giveaway is Gizbot we no way any items any amagini di what they do it at Gizbot go to Google le wa me items here give freely eso bi a je be kwali go bo yan fi yan fere yan ri go kere bo ya eso yan we na yan magini de o ade do fi ave na na hu re just free gift yan money there is no more useful in their house Gizbot oja come and carry go e joro carry why ogba ni ya respect nu gwa e won ya won jibo bo pe ani wa ku e o wa gwa lo do urgent by fire by force won do ya we give away o pe anodo digwe do imi ra mi jo mu ko ju ohun o ma value we ama egbe nu we do ya we Gizbot nu we do ye gbo we ya we Gizbot ne be social media be Facebook o hen do value o hen do uji we o bi anobe lo la ja be Gizbot be Facebook o ko ni abe tama nu nu e we gbe so hen kata we na ya we Gizbot ni